Hello la famille, mumeze mute? Ni kuri Lameke Mbingoni twaje muri kwitorero, murako dufite na Bibiliya. Twaje muri kanisa ryanje nyoboye ni paroisse. Tuje kukina game ariko game meze neza cyane. Ariko entre temps, shirimo akantu k'agafaransa. Oui, je connais. Nafite umutumirwa mu gifaransa bamwita invité. Siko? Abantu toraga gifaransa cyaragiye pi. Mfite invité natumiye ariwe nyabintu wacu none turamwiyegereje muri kanisa. Ngo nidusoza abadiyakoni barareba ukuntu bakugenza. Aho nanone tukagira n'undi muntu ariko ari mu kamera singombwa ngo nyene ngo tugirene bitewe n'impamvu z'umutekano turamusuje nawe hari inyuma. Hello Mbinguni, uri tayari? Niwo muntu agiye kutubera umuticha atubaza ibibazo natwe ni nka game muraza kuyibona kandi zikomeze neza mugira amatsiko cyane. Ntitwayivuga introduction yayo kuko nintuyivuga mwahita mumenya ariko turaje tutangire muraza kubona yariyo. Ni mu misegonda 15 turebe utsinda entre anjewe n'umushitsi kuri kanisa 15 15 seconde kugira turebe umuntu utekereza vuba ucaka ibintu vuba ufite ubwenge buri kugihe. Je nyaracanganye kiyoke naje buri mwe mukungugu bize buri mwe ivumbi n'imicanga urumva ubwenge bwanje bwaracotse cyane. Wabusobanura ko game imeze? Iyi game ni yuko aratubaza umurongo muri Bibiliya tushake utangira kubona mu segonda 15 abatsinze undi. Okay. Hello Mbinguni twagiye. Hello Mbinguni. Mbinguni tujane. Tuende Mbinguni. Bibiliya yose mwe murayize. Tuzi wowe gusudusha turayimenya gaze tujega kwiga. Dans 15 secondes utubarire amasegonda. Na amasegonda 15. Iwa wari kabara ari kubara. Iyi 15 ni menshi. Ni make ntubone. Ni make cyane. Nukuri ko Imana imake. Amasegonda 15 ni make. Ni make. Kuri Bibiliya uzi Bibiliya urayize wowe. Inga kubaze abakuki. Urazi yatuye. Okay, twagiye. Sibyo? Utubare 15 secondes. Muri tayari. 15 secondes ni watubwiye ati stop. Utubwire stop uko twakomezaga dushaka. Ahubwo manze mu telefone nkoresha chronometer. Ngiye. Wabibonye se? Uskanye nabakuki nari mu buzima. Uramuburanye. Aywe, Jesus. Kaman setting chronometer mube mwitozo mwe mukora revision. No jewe hari umugabo ngo aza kunda ko itangiriro kuva uzi n'indirimbo abare wikubara gutegeka kwa kabiri Yesu wabacamanza. Hari umugabo witwa Mika naramushatse ndamubura ndavuga ati yewe ndabwira uwo twicaranye ati yewe umugabo aba nabjishese singi bitangiriro kuva bare wikubara gutegeka kwa kabiri Yesu uzi ko iyo tablo nayo mfite hariyo mfitemo ira ngenge tazi no bashakira abana umuyumba je ndumuyumba ariko pasterio hano Mbinguni nyo ikanisa yitwa ngo Mbinguni muri tayari noneho twagenda nta kibazo ko mfite ubwoba mwe na amasegonda 15 bazumpa amazi yo kunywa mukanya ndahwera mukaba mumenye umurongo ahuri. Sibyo? Yego. Okay. Munsomere Igitabo cya Esteri ibice 7 umurongo wa 5. Esteri ahagaze Esteri ibice 7 umurongo wa 5. Maze umwami Ahasuwerusi abaza umwami kazi Esteri ati ninde uhangaye kwigira iyo nama telefone yawe yazimye vuba man kandi wirasurinye turatangira. Oyana harasurinye we yanyivye ngaho we yavuze ntago asurinye telefone yawe yayisizima man nta muri rifite oya nyine yisijya mu rugo amasegonda tagize harabara tugiye gutangira baze muranjanye none ndeba Esther namubuze iyo telefone yiwe rero uyikoresha muri chronometer
gikoresha ushaka ibyo tubaza Wewe iyo yawe waba ari ukoresha. ukoresha muri stopwatch kuko ibi bintu Byavamo. diva ari mwishakira ubu nyine nawe ngiye ko ndagira gutya gusa Nzasoma okay ndaza. twagiye sibyo aralombi muri tayari mubumbe bibiliya Nukuri turiyo. rekura ahantu yafashe wagira ngo ufite kwa mabaza okay Hoseya igice cya 5 umurongo wa 2 twagiye Hoseya. Hoseya ubahewe yewe Hoseya Wewe Hoseya we. Ese Ese Hoseya ndamubuze isezerano rya kera. iminota nguyu Mbona Yesaya man. nguyu Hoseya. Hoseya oya itonde mama Besi itonde iyo bibiliya yawe igiramo amaranga iranga bwaracitse Oya. bwaracitse do ntabwo ari hose Yarahasomye hose. bwaracitse do ndi gushaka gutya Hoseya Sawa kadukabe. Jewe amezi. nawe wikopere oya Oya. unyitegereze Okay, neza udaciti. ntabwo ndi kureba hano hanze udacitinga usibye ko Wowe n'amasegonda 15 yari yageze Nyene yavuze ngo hagarika yarenganye. usibye ko n'amasegonda 15 Yari yarenga. ngewe Hoseya gasinari numvise ibice nayo ngiye ndwana na Hoseya okay kumubona dutangira no fresh sibyo okay okay kashaka ibintu tudakeka Kandi uyu man utubaze Mukanya aravuga ati, utubaze "Kariya nshaka abangaba na batubaza batwigisha buri munsi. hari ababigisha Aba Yohana. zakozwe n'intumwa Tubaza ba Hoseya nta Hoseya pe ndasoma. utubaze mu zakubiswe Mu n'intumwa byankoswe n'inkumwa abo bose. Yuda ese hari igitabo cya Yuda? Kerora rivuze ari Okay. mizege abatsika twagiye mubumbe bibiliya Yohana na Mika barakurikirana. katutwaye nabi wa Rusi igice cya 3 umurongo wa mbere Rusiya. Rusi simba kuri Ese Rusi. Rusi Rusi si- we so- banzi imbere ya Samuel tangure inyuma Rusi si wa mugore yagira ante. mana we Rusi uri kuraba muri table muri. amasegonda yarangiye Yes. 15 secondes. kandi nayibonye gutya 15 Sawa ni 00 twagiye ku cya kabiri cya banza kabiri. mutwara wa mwana Cya kabiri. yobu ibice 20 umurongo wa 5 Yo usumwe yakora ibice 20 yagire- nahageze yagira ibyago. umurongo wa gatanu amasegonda 30 yarangiye Nari mpageze. ariko ngaha utarasoma amasegonda yuzuye utarasoma Wahageze Wasomye se? Yego wasoma. ntabwo wigeze usoma amasegonda ariko inti kira nabona Nabona amagambo 23. none bavuze 20 umurongo wa gatanu Nageze ariko mu oya katasoma. twagiye muracyatsinda Reka nta kibazo. muracyatsindwa twagiye muri tayari Nukuri niyo tugeze. adutwaye nabi Reka turebe. Watugiriye imbabazi ukatubaza nka ba Yohana ariko na Yohana sinzi ko nabo twabyapfamo. Yohana Abatesalonike ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 3 Tesalonike. ayo bibiri ribumze Izi mpapuro zaza umurongo wa kugenda. gatatu ibice bingahe igice cya mbere umurongo wa 3 Iminota yagenze. dukwiriye kubashimira Rekera. Imana iteka rekera amasegonda yuzuye ariko Oya, wari utangiye ntabwo gusoma nyine Nyene yatangiye nta kibazo. pfa kuba natanye Nta kibazo. Ese atuye isi ngaha atuye impande ya ntuze ya Tesalonike. ubumbe bibiri ni ukuri ntana ese bavuze aba kabiri cyangwa aba mbere yavuze aba kabiri oh niho nari Nayo ngize ngaratsinze. twagiye muri funga tayari mufunge Twagiye. Filimoni igice cya mbere umurongo wa 5 Filimoni Ejo bundi bariko bari bahasomye mu ikanisa iwacu. Bari impande ya Filimoni ngaha Ya Tito. igice umurongo wa 5 kuko numvise iby'urukundo Sawa. rwawe Dore naje nahageze nibwo ntaze gusoma. ari kureba paje hano ndiho nawe Dore la famille muzambwira. Mbinguni. Nari nahageze yananze imisegonda. nje nasomye Filemone we. urankutse. mutsinze kangahe Ni 2-0 nta kibazo. ubwa mbere nyine nari nageze Urwandiko murangi rwa Paulo yandikira Filemone. muri tayari ngiye kuba ifunga Nyine hari abantu ndiko ndabona muri Bibiliya nkabona nibasha. Nk'uyu Filemone avuye. nibwenende twagiye muri tayari
Habakuki igice cya gatatu umurongo wa 19. Habakuki yewe dive niwe wabizanye. Habakuki atuye Igice cya gatatu umurongo wa 19. Murongo wa 19 haravuze ngo Uwiteka Yehova niwe mbaraga zanjye. none se No. izima pro za Ibyahishuriwe Yohana. Habakuki atuye mu isezerano rya rishasha Bagiye kumera nka Tresor amusi. Habakuki si umuntu wo muri isezerano rishasha Rya kera we. bwa kera Ahubwo, Bibiliya yawe iteye gute ni Oya, sinyanje ahubwo nanje naringiye gusoma mbona sinigiriye icizere mbona hano hejuru ni Zefaniya ngira Imana mpita mubona hasi. kandi Bibiliya yawe iteye isi nk'iyanje kubera ko nabonye impapuro zawe zashize hari ni nkaho nanje Ngenga ari kuntrisha. nirengeze muri Timote Oya nta gucitinga abana. Kandi iwe ari kureba do. izi mpapuro zanyu nizigenda zisigaye. Okay twagiye. Telefone ari gutisha nka telefone yiwe. ntiziha zigenda Muri tayari. Fungaga ari muri Matayo na mbonye Obadiya unika Obadiya turimenya hari nico. Muri tayari. Hosea igice cya 14 umurongo wa 3. Hosea noneho. Ese Hosea siwe tuvuyemo yewe. Tuvuye muri Habakuki. wampaye ngatsinda na rimwe basi Oya ahubwo noneho hano ndatsinda. Hosea. Mita nirare Yarangiye. Apo. Nundi nayo nabuze. Dore ari muri Zaburi. oya mani Jibuze ngende muri bya bitabo. Mumbe. Ndi gushaka. Biretse tubanze tunamenya hari wa. Inge turaba hari mani hose Ariko ndanamubuza nture ari kumwe n'aba ba Abalewi. Ndi mu kumushakira atariho Muzumbe. Biretse tubanze tumenya hari. Oya mumbe Bibiliya. Kizame noshaka no mubasubizamo. sawa oya reka Daniel ntudusubize hariya ndabimenya. Akurikira Daniel. Bumba Bibiliya. Nubundi nkubaje Daniel ubunye tuwamenya yiri. Daniyeli Tigeza emukira Uwiteka Imana ye ntaniyuze. nimwe bata mu itano ry'umuntu Obadiya ngo ndamugwa Okay. Muri tayari. Dore yarambuye mu Oya. Obadiya do yashizemo urutoki. Nose niyo mubaza. Obadiya tureba. Obadiya nteye amakenga Arakubaza Kandi- yuko. Okay twagiye muri tayari. Samuel wa mbere igice cya 31 umurongo wa 4. Igice ca mbere murongo wa 34. Igice cya mbere Samuel wa mbere igice cya 31 umurongo wa 4. 31. Umurongo wa 4. Nguyu hano. Amasegonda yashize. Samuel we Unyina amasegonda yawe. Numviranye igice. Amazi Narebye icyambere murongo wa 31. wagiye utegera se. nahagaze cyane kare Oya. neza yashiranye Papa Besi naho. Samuel 10 wabwe 10 Papa Besi Okay. watubwire uriya muntu uri kutubaza kareka kutwiba. nge twumve Muri tayari. gavuga icaba cyama Mubumbe. Ari bo camanza. Bumbe igitabo. Twitegereza ahantu abaturanye naho hano batubajije Mwabumbye igitabo. twabumbye ekunda ta zero Yobu igice cya 14 umurongo wa 22. Yobu 14. Yobu ngo yamubajije ngo 14 murongo kangahe? 14 nahageze murongo 22. 22. Ahubwo umubiri we ugira uburibwe. Sawa. Yobu akurikirana na Zaburi. naringeze muri zawe rika sanye Ay, dore ari muri Luka. oya niko zizinguruye Yizaniye game none ni uyitsinze. hostel Oh, divin, la meke. Halo mbinguni. Muri tayari. Dore yamubuze n'ubu. oya ndamuzi cyane Yosuwa mambe Yobu Yobu n'umuntu kuko namayo Yarashize urutoki muri Yosuwa. Twagiye. twagiye cyane Aha. Muri tayari. Ese turasoza ryari ko namutsinze. hinge nta kibazo Ezra igice cya 10 umurongo wa 11. Ezira nono. Esther na Ezra Igice Cya 10 umurongo wa 11.
none nimwaturire uwiteka imana y'abasogokuruza iyo bibiliya birimo akira Yanditsemo. akira ntuje aha Nta sindi kibazo. kuhareba ibibiliya Mutinze yiwe kangahe? guys ibibiliya Yewe, yiwe nka gatanu. umva abafana b'imena niyanjye nyine ndayisoma ibibiliya yiwe ufite ibindi bintu kubera ko ariko arabibona direct inge dukabe turebe niba atabi muri tayari funga bibiliya muri tayari funga bibiri yewe twaguranye okay mwaguranye yitwaza ikindi ngiye ko kubita examen y'insazi umuriro motomoto wowe gusa uzaza usubiramo imirongo okay muri tayari amaganya ya Yeremiya igice cya 5 umurongo wa 5 magana cyangwa Yeremiya nyine amaganya ya Yeremiya igice cya 5 umurongo uriya wa yagize 5 amaganya igice kangahe cya 5 umurongo wa 5 yesu we nagize amasegonda yashize handitse ngo mugeze ku masegonda 18 abana batuguye ku mwarengeje No, amasegonda ngiye gusanga abakomeye yatubwiye Yeremiya navuze amaganya ya Yeremiya igice cya 5 Yeremiya n'amaganya ya Yeremiya ninde wabikoze nubwo Ayo maganya- amasegonda yadushiranye byanditseho tutarasoma amaganya nyine yesu we yaje kuganya Yeremiya we amaganya n'ubundi akurikira Yeremiya ahubwo niba Yeremiya yaraganyije njye ndindeho kutaganya yesu we Yeremiya yaraganye Mm. kandi akurikira nyine Yeremiya amaganya yiwe natoye aramukurikira pe Yeremiya ngo nguyu araganye amaganya muri tayari amaganya ya Yeremiya bakwita koroshye mama noneho ni mbere nabonye hano hantu oya wabonye Yeremiya oya ni mbere mbonye ngo amaganya ngo Yeremiya ngo araganya ayiwe bwira mugenzi wawe ngo Yeremiya araganya ngo Yeremiya araganya yaraganyije wa impapuro ngo zingana agafunga funga bibiliya twagiye muri tayari umugabo yari funga imfura cyane bibiliya manze nkubaze umugabo aranejeje cyane yaraganya none ndindeho kutaganya okay muri tayari aganya impapuro 3 zose ariko araganya twagiye natayo matendo mitupu dore urwandiko rwa Yuda igice cya mbere umurongo wa 8 Yuda Yuda igice cya mbere umurongo wa 8 yuda uwe mwayica yesu Yuda igice cya mbere umurongo wa 8 uko niko na ba bandi b'abarosi bonona imibiri yabo sawa yuda afite urupapuro rumwe dore ari muri afite Yohana urupapuro nyuma Yuda akurikira Yohana wa nari gatatu nkiri mu rugendo sene bwagereye ari n'inyuma yuda inyuma ndamuzi yuda nzamusoma Akuri- umva, yuda nzamusoma akurikirana n'ibyayishuwe yuda azasoma yagize agapapuro kamwe siwe yuda afite impapuro rumwe cyangwa zibiri dusoze ku cyanyuma turasoreza ku bibazo bimwe na bimwe Oya. byo muri bibiliya bya bindi oya bitari byo muri egera wikwica oya atari byanditse game of zingi oya atari byanditse orosha by'ubwenge Channel nyine ni byo yawe. twagiye ashize hasi bibiri Yesu we. tora bibiri bagiye kucanyuma twagiye ku cyanyuma yesu we ndatsinzwe kuri 0 bantu b'Imana twagiye mu gitabo cy'abakorosayi igice cya 4 umurongo wa 4 abakorosayi igice cya 4 umurongo wa 4 igice cya 4 murongo wa 4 haravuze ngo kugira ngo mwerekane nk'uko Iminota nkwiriye yashize. kuvuga sawa ari mu bakorinto ba mbere ariko bose baritiranwa batanguzwa na aba wapi abakorosayi bakurikira Dive. abafilipi hari hano ikindi inyuma ndabaza y'Abafilipi. Filipe bara Urajurira? urajurira Arajurira iki? kuri cano ye ndamutsinze hero mbinguni we yewe ni 0-0 oya bure mana y'ikicwa na yombea oya none se ndatahira ubusa Fire. basi tubaza utundi two muri biya akira ijambo mu okay izina rya twagiye Yesu. mu ndirimbo